Mulai Tar ya. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga, halaman ke-26 Arabnya ya, 24 yang biasa. 26 Arab. Ya silakan. Bu Yunina, Bu Yuni. Iya. Gerak. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sodaku ma'ada Sodaku mangahadu. Orang mana mangahadu. Inget rahmah jadinya sama Bakokom. Jangan mangahadu atuh. Ai, Sodaku ma'ahadu gitu ya. sodaku ma'ahadu. A-nya panjang. Ma sama A panjang. Lagi. Sodaku ma'ahadu. Kemudian. Hadisu Musa. Hadithu Musa. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Kanangikoni. Karena Bi. ngikut. Kanangikobi. Kenapa kamu jadi Jawa banget sekarang? Balik lagi. Udah lama nggak ngaji. Iya. Karena ikobi ngikobi. Astagfirullahaladzim. Karena ikobi. Ngain jangan ngain. Ngain. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Kanangikobi. Pendek tapi. Karena ikobi. Kanangikobi. Karena ikobi. Bima khalaqa walangala. Bima khalaqa walangala. Jangan walangala. Wala'ala. Kenapa jadi balik lagi? Kemarin udah sembuh. Banyak Tadi ngobrol anaknya sama Rahmah. ngek-ngek gitu. Iya. Ya, kenapa? Tadi anaknya ngek-ngek gitu, jadi konsentrasi langsung ini. Oh, iya jadi pulang ke asal lagi. Aduh. Bima khalaqa wala'ala ya, jangan walangala ya. Walangala. Akhirnya jadi Bima ngain. khalaqa walangala. Kalau itu ayat kursi, wasinga dibaca gimana? Wasinga ya? Itu kalau ngomong A agak Wasi'a. susah. Jangan wasinga ya. Itu saya punya pengalaman dulu orang-orang pada baca ayat kursi kan. Harusnya kan wasi'a kursi samawati wal dia bicara wasinga. Jadi pada ketawa Iya, semuanya. Wasinga, wasi'a ya. pasti. Bima khalaqa wala'ala. Jawanya mana sih? Purwokerto, Purbalingga. Ya, Cilacap juga. Iya, jauh. Oh jauh. Biasanya Rahma tuh Cilacap loh sama Mbak Kokom tuh. Nganga. Ya, Ya jarang ikut latihan soalnya. ya udah nanti mudah-mudahan ya Iya, perlahan. insyaallah. Qala. Qala la takhofa. Qala la takhafa. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Kemudian. Mata iba falakalahu. Anda sebalik. Hah? Terbalik. Coba lagi. Terbalik. Coba lagi. Matangina Matangina, jangan falaka. matangina, mataina. Ina. Mata ina falakalahu. Pa'a bukan pakalahu, pa'akalahu Pa. kebalik. Pa'a, Ya. ini A dulu bukan lam. Mata'ina Mata ina fa'alan. fa'akala Fa'al. Fa- fa'akalahu Fa'ala. fa'akalahu. Fa'akalahu. Mm-mm. Mata'ina fa'akalahu. Mm-mm. Wa huwa ya'iduhu.
Wa huwa ya'idhuhu. Kemudian Wa hamana wa qaruna. wa hamana wa qaruna. Kemudian Fiha fawakihu. fiha fawakihu. Ini ada temannya Mbak Rahmah ya. Sama Mbak Kokom. Fiha fawakihu. Kemudian Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Kemudian Laha malikuna. laha malikuna. Kemudian Walunginu. walunginu. Salah ya. Ih, Waluinu jangan walunginu wal, ntar lalinu. wal, Walunginu. walu, Waluinu. walunginu. Salah ya. Waluinu jangan walunginu. Nih, nih. Ain. Nih. Walunginu Tapi pendek. bi Waluinu gitu. walunginu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Kita tuliskan ya. Enggak apa-apa tuh kata Iya. fakarnya itu fakar orang Cilacap tuh. Sekarang udah sembuh dia. Dulu Oh walunginu iya. juga. Walu'inu bima qalu. Itu walunginu ya. Karena memang orang Jawa itu ada pepatah kan. Mangan orang mangan yang penting kumpul. Mangan. Ya A-nya jadi nga gitu ya, gitu. Iya. Ya sekarang ini, nggak apa-apa, tenang aja lah, insya Allah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Kemudian. Qala la ghaliba. Qala la ghaliba. Kemudian. Hahuna qangiduna. Qangiduna. Hahuna qa'iduna. Qa'iduna jangan kongidu. Yuk lagi. Hahuna qangiduna. Jangan qa'iduna. Qa'idun. Jangan jangan ada. Qa'iduna. Qa'iduna. Masih salah ya. Ya Allah. Tumben kemarin udah nggak ada. Sekarang ada lagi. Iya. Hahuna qa'iduna. Nggak apa-apa nanti dilatih ya. Kemudian. Iya. Fasalakahu ya nabi'a. Nah, tuh nggak ada binga halus. Iya. Nah, jangan hati-hati ya. Jangan ada binga ya. Fasalakahu ya nabi'a. Kemudian. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Tuh kamu kalau udah nggak ada ngain bagus ya, nggak ada ngain doang nih. Terus Walia. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Kemudian. Kafaru sabaku. Kemudian. Yuridu jiyanataka. Bukan ji, titiknya di atas. Khiyanataka. Yuridu panjang. Yuridu hiyanataka. Yuridu khiyanataka. Diulang. Yuridu hiyanataka. Bagus. Kemudian. Sodaku ma'ahadu. Bagus. A-nya.
Sadaku ma'ahadu. Kemudian. Wa kanu lana khosi'ina. Bagus. Wa kanu lana khashi'ina. Kemudian. Jahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. Ahadana Ahadana. ahadana makanahu. Ahadana makanahu. Kemudian. Wana ajih. Bija. Wana Bija. abijani bihi. Wana abijani bihi. Kemudian. Kanu yusariyuna. Yusari'una. Ain. Yusari'una. Kanu. Kanya panjang. Kanu yusariyuna. Bukan riu. Ri'au. Ain. Ri'auna. Ri'una. Kanu yusari'una. Kemudian. Maka dayazigu. Maka daknya pendek. Maka dayazigu. Diulang. Maka dayazigu. Pinter. Terus. Wa maka nusabigina. Bikina. Ki. Biqina. Wa maka nusabiqina. Diulang. Wa maka nusabikina. Kemudian yang ini. Yuk, yatala. Ya. Yatalawamuna. Yatalawamuna. Ghafiluna. Ghafiluna. Ragibuna. Raghibuna. Hafidina. Hafidhina. Khosi'ina. Bukan go tapi kho. Khosyi'in. Khosi'ina. Khosyi'ina. Khosyi'ina. Khoti'ina. 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 Nibutunihi. Bukan ni, ini fi. Fi butuni. Fi butunihi. Fi butunihi. Fi butunihi. Fi butunihi. Fi butunihi. Kemudian. Bingibadihi. Bi'ibadihi. Kemudian. Qala ila bihi. Bukan. Qala li dulu. Li abihi. Bukan li abihi. Qala li abihi. Qala li abihi. Pendek. Qala li abihi. Qala li abihi. Kemudian. Maqalidu. Maqalidu. Kemudian. Wasanazidu. Wasanazidu. Kemudian. La ya'uduhu. La ya'uduhu. Bagus. Kemudian. Sayusibu. Sayusibu. Kemudian. Huwa ya'iduhu. Yang iduhu. Huwa ya'iduhu.
Huwa ya'iduhu. Ya'iduhu, jangan yangi. Huwa ya'iduhu. Huwa ya'iduhu. Fatuhajiru. Fatuhajiru. Kemudian, terus Ya Majidu. Ya Majidu. Kemudian. Ya Bangisu. Ya Ba'isu. Itu bisa. Terus. Ya Ra'ufu. Ya Ra'ufu. Wa kadzalika. Wa kadzalika. Bi'asoka. Bi'asaka. Bagus, ainnya tuh bisa. Ma mana'aka. Ma mana'aka. Wa ja'alani. Wa ja'alani. Si'atihi. Syi'atihi. Ya muta'ani. Ya muta'ali. Bukan mutangali ya. Ya muta'ali. Kemudian kita pindahkan ini. Yuk, turo. Ya. Nah. Turawidu fataha. Turawidu fataha. Ya lagi. Turawidu fataha. Turawidu fataha. Kemudian. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Wahina tada'una. Wahina tada'una. Kemudian. Wa yakuluna mata. Wa yakuluna mata. Kemudian. Hadana subulana. Hadana subulana. Kemudian. Tabawa amana wa ngamila. Wa ngamila. Wa amila. Ulang. Tabawa amana wa amila. Tabawa amana wa amila. Kemudian. Fiha ma'atisha. Mangan. Ya huruf itu Allahu Akbar. Fiha ma'ayisha. Jangan mangayisha ya. Ini hari Ramadan. Lagi ngaji online. Fiha Ma'ayisha. 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 Fiha ma'ayisha. Ma'ayisha. Kemudian. Bi ayatina yufinuna. Bi ayatina yuqinuna. Kemudian. Sabiru warabitu. Sabiru warabitu. Kemudian. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Kemudian. Faqa'u lahu sajidina. Faqa'u lahu sajidina.
Kemudian. Wa turi sinina. Wanturi sinina. Kemudian. Yang bawah. Udhu. Ya. Udhu fi. Udhu panjang. Udhu. Udhu fi sabili. Udhu fi sabili. Udhu fi sabili. Kemudian. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian. Lasa hironi yurida. Astagfirullahaladzim. Lasa hironi yuridani. Lasahirani yuridani. Kemudian. Wa kharafu lahu Wa kharaku. banina. Bukan wa kharafu. Titiknya 2. Fa kharaku lahu banina. Wa kharaku lahu banina. Kemudian. Yang ini. Yuk silahkan. Ya. Kolu ya. Wa yadaroka. Yang atas, paling atas. Oh, Wa ya. yadaroka. Wa yadharoka wa alihataka. Wa yadaraka wa alihataka. Wa ja'ala fiha. Wa ja'ala. Ya Allah. Kalau itu agak susah ya Allah. Ya enggak apa-apa. Wa ja'ala fiha rawasiya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Haruta wa maruta. Haruta wa maruta. Kemudian. Fa'ala hadza bi alihatina. Fa'ala hadza bi alihatina. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Fata'ato fa'aqara. Fata'ata fa'aqara. Kemudian. Kana qamiduhu. Oh, komiduhu. Suhu. Kana komisuhu. Kana komisuhu. Kana komisuhu. Kana komisuhu. Oh, minyak panjang. Kana komisuhu. Nanya pendek. Kana komisuhu. Oh. Kana komisuhu. Kana komisuhu. Kana komisuhu. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Kemudian. Nggak kelihatan. Iya, naikin nih. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Ngibadi baik, ibadi. Ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Kemudian. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina.
fakana akibatahuma Fakana akibatahuma fasahibatihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi fala talumuni walumu fala talumuni walumu fayakhafuna bukan fa wa wah Mm-mm. wa yakhafuna azabahu. Ya kalau Ada. huruf Mm-mm. A itu aku nggak susah ya Allah. Iya, enggak apa-apa. Wa Oh ya, yakhafuna ada, itu kan jadinya ada. susah kalau mau Mm-mm. benerin. Mm-mm. Wa yakhafuna azabahu. Ada bahu, adanya panjang. Azabahu. Iya, wa yakhafuna azabahu. Ulang ya Pak Ustadz ya. Iya, diulang lagi. Wa yakhafuna azabahu. Wa yakhafuna azabahu. Kemudian nggak. Tadi. Ya Allah. Kalau udah ketemu itu langsung ambiar. Ambiar ya, Masya Allah. Ya. Ya Allah. Kemudian. Fa'idha rokibu. Fa'idha rakibu. Kemudian. Utiya kitabahu biya. Utiya kitabahu. Hah? Utiya kitabahu biyaminihi. Utiya kitabahu biyaminihi wa yakulu. Fayakulu. Utiya kitabahu biyaminihi fayakulu. Utiya kitabahu biyaminihi fayakulu. Nih, masih dikunci kalau belum lanjut. Ilahahu. Iya. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Diulang. Ilahahu hawahu. Kemudian. Wala yakadu yusiguhu. Wala yakadu yusiguhu. Itu boleh berhenti. Maluhu wa waladahu. Wa waladuhu. Maluhu wa waladuhu. Maluhu wa waladuhu. Kemudian. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kemudian. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Ayo lagi. Kafaru sabaku. Kemudian. Fadzuku azabi wa nuzuri. Fadzuku azabi wa nuzuri. Kemudian. Fakana ngafibat. Ngapi. Akibat. Aduh. Fakana. Pak, panjang. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Kemudian.
Fiha manafi'u wa Fi'u. Fi'u, pigu, fi- pigu. fiha managi fi Mana fi'u. manafi'u fiha manafi'u Mana fi'u, nanya panjang bantu bi. manafi'u wa masaribu Wa masyaribu. wa masaribu Fiha manafi'u wa masyaribu. Mm-mm. wa Terus. baraka fiha Wa baraka fiha. Kemudian. khofa maqami wa hawa fawangidi Khafa maqami wa khafa wa'idi. Kemudian. wa hamana wa junuduhu makanu khotiina Wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Udah pintar tapi kau harus ulang-ulang lagi nih ya. iya Ngainnya terutama nih ngain. Ini nanti iya Pak FT diulang Ustadz lagi 31-nya. Baru nanti iya ketiga dua. Udah pintar kok. iya Cuma ada beberapa saja yang harus diulang-ulang ya. iya Pak Terima Ustadz kasih. Terutama ngainnya ya. Jangan ngain ya. iya Ain. ain Ain nih. Nih kan. ain Nih ya. Buat kamu iya latihan. Ini FT-nya iya kamu ntar ulang lagi. Nih Pak Ari iya bacain sebentar nih. Nih ya. iya Fa'idha rakibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu wala yakadu yusikuhu maluhu wa waladuhu wa fumiha wa ngada jangan wa ngada nih wa bah fumiha wa adasiha wa basaliha iya kafaru sabaku. Ini yang ngain-ngain nih. iya Fazuku ngadabi, jangan ngadabi. Fazuku adabi wa nuzuri. Nih, fakana jangan nga. iya Fakana akibatahuma. Fiha mana pingu, jangan mana pingu. Fiha mana fi'u wa masyaribu. Diulang-ulang lah insyaAllah ya. iya Udah mau pinter kok udah ini. insya Allah Pak Terima Ustadz kasih Mbak Yunina. iya sama-sama Pak Ustadz Sama-sama, terima kasih semoga sama-sama. sabar Sadaqallahul adzim. Ya, insyaallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Makasih Pak azim. Ustadz. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.